E whaatalo whātu tala fo ala Radio Samoa le nei fo i tae au ma lo le folau, alo mai o talo le solua. E le langolangoina le palemia Christopher Luxon fa apele minister mo tangata whai ngā luenga le malo. Le ngā lulue mai le fale o tangata ngā lulue le malo. O le ufa atonuina le minister ya Nicola Willis le komesino le PSC. Ina ia tu sia ta iala mo tangata ngā lulue le malo e tusa, ma le whai ngā luenga mai le fale. Ma ele o se whai ngā a mea e anga va ai tangata whai ngā luenga ma e tatau lava foi. Ona iai se maalienga i le vao le tangata whai ngā luenga, ma le fale whai ngā luenga. O ta iala nei a mai ona tu inatu le ipu le sili o matanga luenga a toa ai o se avanoa e ao mai ai el komisi wha amaumaunga. O maalienga o lo iai nei wha atatau i le ngā lulue mai le fale, wha amoe moe e wha alawi loa i le amatanga o le tausanga fou. O tu la fono nei e lea a fia i la tō lo ngā lulue mo le tau i o wha alavelave wha afuasei, le whamek wha apele NZTA. O lo o tutusa fina ngalo le palemia wha apele minister, ma o lo o fia fo i ai nisi o pisinisi peitai, mai le Public Service Association, e nate le langolangoina le fina o le malo ma le tala. E le mawhaia le toe fo i mai e ngā lulue i totono whale whai ngā luenga o na whaasau mai ai le tamau a inga. Ua le fia kamupani wa alele le poloka o whewa inga i le anga i atu i le malai wa alele au kilani, ma o le watu ua ia ai le mall fo, a le mana ua bei. Mo le Maule Board of Airline Representatives o le ana poloka i matangata ngā lulue, i lunga o wa alele le poloka o awala na iai le whaai unga o le vaiaso. Ma awe tala fo le to atele na a fia i whewa inga le whaai unga o le vaiaso o i lato ne ianga i atu e fia anga i le park and ride. To e uma whaatali le pasi e whaawau atu ai anga i le malai wa alele. O le ele i atua se vaiaso talo na tatala le mall fo lua se lau miliona mo na tupu le tau. Ma ese mai i poloka i le whaai unga le vaiaso, o le alawa e moli mawina le anga i ia i o le to atele, whaawau mai ai le aso ananafi. Ese mai tangata ngā lulue o le afo ina whaatuwai ai ma pāsese, ma tuwai ai o na ave ato anga i wa alele. O nisi o pāsese na whaatuwai, o le ana to e sui taimi o whai ngā malanga au no ma se totongi. Ai mai le malai wa alele i au kilani, na o na whai mai o taimi a mata ai tali tonu, o le aso longa le lei le anga i iluma. Ele o iloa le umi o le alualua i whaapele pise le mana wa bei peitai, o le vaiaso fou a mata tuuanga wa o ngā whanau ma o taimi pisi tele ia i le anga i le malai wa alele i au kilani. O le ua whaamuta te e na a fia i whemalanga i ngā lautele i Wellingtone. Talu mai le aso sfuma le fito o September o le a whaato a whaamauti noa mai ana po. Ele Rail and Maritime Transport Union wa whaamuta nei te e. Ona o lea ua iai le ofo mo le si itanga o totongi, ma o lea o le atu uatu i sui o le uni. O le ofo fo watu ina mai, o lo o sa wele si itanga o totongi e ilunga atu o le inflation. Suinga ele whaatu la ngana o aso whai ngā luenga. Whaapea totongi mo so o se tasi e whaamuta ngā luenga o na uanga sengase. O le toe tasi le minute le sifulu lua le vavea ona le ila lea na alo i ai le whaamuta ina o te nei, ma o lea ua la whaai mai le tau nei, watu e fo i lava i ngā luenga masani. O le aso tofi nei e whaapalo tai le ofo fou, lea ua tu ina mai. E iaia o ngai le o toe aveani e same assignments e whaia mai le fale o no alpopo le ngō le kopi wha ngai Artificial Intelligence po AI. Ua whaamaunia mai fo i ele matanga luenga wa onga. O le whaau ngā se o AI o le mafua anga le ua wa ai. O le a le to iaini external assessments mo le level 1 NCEA i le tausanga fou. O reporti nei ua whai mai ei fo i matanga luenga i le tasi se a onga ua whaia lea suinga. Ona o le e tele ina toe maua muli ane, o le whai uma AI. O ni suinga o lo langolangoina i le matanga luenga ma ua whai mai ei fo i. O lo o ngā lulue nei ma le NZQA e ta pena ta iala mo whai a onga whaapea whana wa onga. Ina ia mauti noa le wha maoni o le whainga o lo o ta pena i mea onga mo le NCEA ma o le whai unga o le tausanga nei, lea o lo o ta ue tatau o na maua mai ai. Matala whai u, so ele maliu o le tina maua na nafi wa maliu i Rotorua, se tasi no whaau ia i se isi leoti. O le lata i le tula e tolu i le awauli le ana maua i e leo le tino maliu o le tinale nei i le whale i utuina. Ai ele i o ai lai le awauli o le vavea o lava na nafi. Na maua i fo i tangata to alua i Western Heights, wha manu alia ti ngā ina, ma reporti o le whaau o lima. E talitonu leo e feso o ta imata upu nei e lua ma o lo o wha asolo pia nei so e ngai le ngata i whale uma nei e lua a o lona o te lenga. O tala na la Radio Samoa, manuiele nei aso.